Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwamaze gushyira ingufuri kuri Hotel Château le Marara iherereye i Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ese byatewe n'iki? Bya bifitanye isano n'ibibazo iminsi bivuga ku mbuga nkoranyambaga bijyanye n'imitangire mibi ya service. Ikaze kora subscribe niba utarayikora, like, share ndetse utanga igitekerezo cyawe muri comment. Nguha ikaze. Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwatangaje ko rwahagaritse by'agateganyo ibikorwa bya Hotel Château le Marara ni nyuma y'ubugenzuzi bwagaragaje ko yakoraga itabifitiye uburenganzira. Iyi hoteli iherereye mu karere ka Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda ni imwe mu zimaze iminsi zivugisha benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Bamwe bagaruka ku buryo igaragara inyuma, abandi bakongera kwitsa kuri service zavuzwe ko zahatangiwe ariko zitari nziza. Ku rundi ruhande ariko ubuyobozi bw'ihoteli bwahumye kuvuga ko ibyo bivugwa atari ukuri, ndetse bugatangaza ko bwamaze gutanga ikirego mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RDB. Ibyo kandi byatumye urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB ruvuga ko rugiye gukurikirana iby'icyo kibazo nyuma hakazafatwa icyemezo. Nyuma y'iperereza rero rimaze iminsi rikorwa, byagaragaye ko Hotel Château le Marara ikora nta byangombwa ifite, bityo ikaba itarubahirije amategeko agenga ubukerarugendo mu Rwanda. Itangazo rya RDB ryo kuri uyu wa mbere tariki ya 21 Nyakanga 2025 ishimangira ko guhera ku itariki ya 22 Nyakanga 2025 Hotel Château le Marara itemerewe kongera gukora. Riti gukomeza ibikorwa nyuma y'iyi tariki bizafatwa nko kwica amategeko igihugu kigenderaho, bishobora kandi kuvamo ibihano bikomeye. Uru rwego ruvuga ko icyemezo cyafashwe hashingiwe ku itegeko ryo ku 19/5/2014 rigena imitunganyirize y'ubukerarugendo mu Rwanda. Ingingo z'iryo tegeko zirimo irya 5 na 29 ziteganya ko buri kigo gikora mu rwego rw'ubukerarugendo kigomba kugira uruhushya rwemewe rwo gukora, zikanaha RDB ububasha bwo guhagarika cyangwa gufunga ibigo bitabyubahiriza. Iyi hoteli imwe mu zigaragara neza mu Rwanda izongera gufungura imiryango hari uko imaze kuzuza ibisabwa, ihawe uruhushya rwo gukora mu rwego rw'ubukerarugendo ndetse ikanubahiriza byuzuye ibisabwa n'amategeko. RDB yibukije abantu bose bakora mu rwego rw'ubukerarugendo ndetse no kwakira abantu ko kugira uruhushya rwemewe rwo gukora ibikorwa by'ubukerarugendo biteganywa n'itegeko. Uru ruhushya rugaragaza ko ibikorwa byujuje ibisabwa by'ibanze bijyanye n'umutekano, serivisi nziza n'imikoranire hagamijwe kurinda ababagana ndetse no guteza imbere urwego rw'ubukerarugendo muri rusange. Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rukaba rwahamije ko ruzakomeza kurengera ubunyangamugayo, umutekano n'ubunyamwuga mu rwego rw'ubukerarugendo no kwakira abantu mu Rwanda. Iyi hoteli yari iherutse kwakira ubukwe bwa Haji Musemakweli usanzwe ari umuyobozi mukuru wa Gorilla Motors Limited ndetse na Uwera Bonete. N'ubukwe bwongeye kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga mu minsi ishize, aho rero bamwe mu babyitabiriye harimo n'ibyamamare barimo Isimbi Modo n'umugabo we, Miss Rwanda 2020 Nishimwe Naomi ndetse n'abandi batandukanye. Bakavuga ko ibyari byishimo byahindutse agahinda nubwo amafoto yasakajwe ku mbuga nkoranyambaga mbere yagaragazaga umunezero. Abari babirimo benshi bagaragaje ko bari babihiwe ariko gakomeza gushinjagira bashira mu butumwa bwashyizwe ku mbuga nkoranyambaga bwanditswe na murumuna wa Uwera Bonete witwa Josine Queen. Akaba yarasobanuye uko bakirwe nabi muri iyi nyubako benshi barebera inyuma bakifuza kwikandagiramo. Agaragaza ko bakiriwe nabi ndetse bakanasuzugurwa mu buryo bukabije mu gihe ubukwe bari bitabiriye bwari bwashowemo arenga miliyoni 40. Bavuga ko habayeho ibura ry'umuriro rya hato na hato ndetse nta buryo bwateganijwe bushobora kwitabazwa mu gihe umuriro wabuze buhari. Bakavuga kandi ko bagombaga kugabanyirizwa kuri buri cyumba bakodesheje amadolari 220 mu ijoro rimwe ntibibe, ahubwo bakaza gusanga icyumba kimwe muri hoteli gikodeshwa amadolari 200. Avuga kandi ko ku munsi wakurikiyeho bagiye gufata ifunguro rya mu gitondo bagatungurwa no kwishyuzwa amadolari 35 kuri buri muntu. Avuga ko zimwe mu mbuto by'umwihariko izo yariye zari zirimo udusimba ndetse amata yahawe nyirasenge n'umuvandimwe we ngo yarahumanye ku buryo yabateye kuruka. Ubwo rero ngo basabaga amazi nabwo basabwe kwishyura amafaranga y'umurengera. Avuga ko ayo mazi ibyo bitari bisobanutse kubera ko bamwe
bamwe bishyuzwaga 3,000 abandi bakishyuzwa amafaranga 4,000. Yavuga kandi ko minsi 3 bamaze muri hoteli nta suku ibyumba byakozwemo, ndetse hakaba hari pasi 2 zose zagombaga gukoreshwa n'abantu barenga 200 bari bitabiriye ibi birori. Akavuga kandi ko mu byumba hari harimo udukoko twari guhumanya abitabiriye ibirori. Nyuma ubuyobozi bw'iyi hoteli Château le Marara bwarabihakanye, buvuga ko 99% y'ibyavuzwe ari binyoma, ibyo mu mvugo y'ubu ngo bita isabanyabuhanga, ndetse ntaho bihuriye n'ukuri ku byavuzwe. Nyuma yo kubona ubu butumwa rero bwa Josine Queen y'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB kwese rwandika ubutumwa rumusubiza kuri X yahoze ari Twitter, ruvuga ko rugiye gukurikirana iby'iki kibazo. Bati mwiriwe neza Josine, tubajwe cyane n'ibyo mwahuye nabyo, twabamenyeshaga ko RDB iri gukurikirana iki kibazo kugira ngo gikemurwe mu buryo bukwiye kandi hafatwe ingamba ziboneye. Turabashimira ko mwatubwiye ibibabaje mwahuye nabyo. Reka basomere iby'iri tangazo. Itangazo rivuga ko hashigiye ku itegeko ryo kwa 19 z'ukwa 5/2014 rigenga imitunganyirize y'ubukerarugendo mu Rwanda, cyane cyane mu ngingo zaryo za 5, 20 na 29 ziteganya ko buri kigo gikora mu rwego rw'ubukerarugendo kigomba kugira uruhushya rwemewe rwo gukora, zikanaha urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB ubasha bwo guhagarika cyangwa gufunga ibigo bitabyubahiriza. RDB itegetse ko ibikorwa bya Hotel Château le Marara bihagarara. Nyuma y'iperereza ryakozwe byagaragaye ko iyi hoteli ikora nta ruhushya, bityo ikaba itarubahirije amategeko agenga ubukerarugendo mu Rwanda. Guhera tariki 22 Nyakanga, Hotel Château le Marara ntiyemerewe kongera gukora. Gukomeza ibikorwa nyuma y'itariki bizafatwa nko kwica amategeko y'igihugu kigenderaho, bishobora kandi kuvamo ibihano bikomeye. Kongera gufungura bizasuzumwa ari uko iyi hoteli imaze kuzuza neza ibisabwa ngo ihabwe uruhushya rwo gukora mu rwego rw'ubukerarugendo no kubahiriza byuzuye ibisabwa n'amategeko byose. Abantu bose bakorera mu rwego rw'ubukerarugendo no kwakira abantu baributswa ko kugira uruhushya rwemewe rwo gukora ibikorwa by'ubukerarugendo biteganywa n'itegeko. Uru ruhushya rugaragaza ko ibikorwa byujuje ibisabwa by'ibanze ku bijyanye n'umutekano, serivisi nziza n'imikorere hagamijwe kurinda ababagana ndetse n'urwego rw'ubukerarugendo muri rusange. RDB kandi izakomeza kurengera ubunyangamugayo, umutekano n'ubunyamwuga mu rwego rw'ubukerarugendo no kwakira abantu mu Rwanda. Ni itangazo ryasohowe ku ya 21 z'ukwa 7/2025 n'urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB. Ngayo nguko. Ese urabona bigana he? Twandikire igitekerezo cyawe muri comment. Ndabashimiye kandi kwibutse gukora subscribe niba utarayikora, like ndetse usangiza abandi iyi nkuru, kandi aho hasi kunzogera kugira ngo ujye ubona notification uwa mbere kubona inkuru nk'izi zigezweho. Ndabashimiye, dusubire mu yandi makuru haza kubagezweho.